Ha. And then 3 days, I'm family into Chankakana many years. And then 3 days, if my memory sets me right, maybe a video I say, Ebebo audio bichiremo, say meeting biakoso, a pobi, meeting biakoso. Meeting can go on or can be held anywhere in this country. Meeting biakoso. Yamena mede mitirimu beka chiremu. From reliable source aminya ya mede beto mo nim say ye nua David meeting biakoso afa ne ho afa dwumadia odi epo bi akoso na mpanifo se asem ho eni dance a yitwa ho bi na ye dance ye eno an me be ye program awia no the card be kire mo say there is a natural mystic blowing in the air. Those who have ears will listen or will hear it. I won't just wake up and then come and switch on camera, come and just play with your feelings. I really respect each and everybody or each and everyone that watches freedom fighters. Until we make sure we come to you to come and tell you the reality. I'm not a blogger which depend on views for money. I'm not a blogger which wants views for money. I don't earn anything from my pages, both of them, both YouTube and Facebook. I don't earn anything from there. Until what will views do for me? But I want to come and tell you what is going on and what's happening. I know me power so ya nyebone. And then nansa me be a video be kirem be audio be kirem. Mesa bo audio no ha in case e wanya adaje anase first day dia na wantimi anhwe, wantimi enti na woni ha. Mesa bo audio na kirewo. Na me wia me kan de esi a kirewo. Say the breaking news me dey ato ho say Ohene David have been arrested no. No correct. Na me ma vivid info and vivid details. Just share the video for me and like. Invite friends for for me swarin free keteso. Me me simple and information I reach me. Say ye me Ohene David. Police Germany time anajo anasa homache 2 a.m. Germany time 2 a.m. anajo anasa homache omohu ebi akwa daytime a ida so be kwa adwuma na se bia ye hu ne where about ebi no madwem sa na se bia omo na no kunu yankrofa adwom se ebi a oni ba bi ta na oni ba bi da na se bia on trafa ko a anajo police afre enia no me no ka sei enia no enia police for munim sama no ame ye mfa force nkwachi obi mmoa ne nhyaka muni ade but as I'm speaking with you now the abane se Ohene se ena kakra wa ni mu ante ne nka the abane se the akoto ne se police abton sa afre no se omra na kwa du bi akoso ensem bi akoso me mam be twan toro nkyerɛw me mam be fa feelings be di agoro me mam be kan nkontompo se ma enyimu nkyerɛw di akoso no di esi no Germany time 2 a.m. Aton sa afre nia no me no ka sei o police akache a ntoto ye ne ne ma be koso na odu na me di kan bo kyerɛ wo no abranche ne ka se bo se ka kyerɛ no se ompe lawyer me no ka sei ye nua David threat ni attacks akono so ono so nya kola enti obi obesende ne threat bia obi obesende na attack bia ono wadi kan o police station wo ade ne ho agadada ekrom ampanifo mo hwe bibi ye o ekrom ampanifo Ghana mpanifo mo hwe bibi ye Ghana mpanifo omawe mu mpanifo omawe mu asofo omawe mu ahemfo omawe mu politicians mo hwe bibi empo sey Ohene David nkwanti ana mutimi ball abro nya achi twa ne ho ball no ka se onfiri Ghana nkodu Germany sa sika na mo be westi no mo de to das bi edu aduonum gumonten so amobi ye video de to social media de disprove Ohene David ke betinya kana no to mo kwan ba bi enso Ghana pani gimi enti kinchina atwan di akwala na makwala ne ye dede no enye no no mani wo ho ye mfa kwan bia so emmo akwala no enka akwala na no ntum enka ne kasabo anhye ne yam de de tikrum ha se no de de tikrum ha se no obi anka na no ntum mo makrom fo no omo kro no ntimi nkasa
ya yetu ya ntimi nkasa omo akọ gina nsuo na tifi twini do na semo Dr. Ren mo David mo motimi mo bo modern ne bopo kwan bia so yen kofa wo mo mra yen ka wo ma no ntum yen fo mo kwasi broni nyimi untimi nsuade pre kwasi broni police system nte se kwaye mu hade no kwasi broni police system ente se kwaye mu hade no kwasi broni mrasem no ente se kwaye mu hade no enti ye no hu bia ne yemu se de tie bia minim se eho no se bi nipa tie eho no nipa ene ka nipa asem enye nipa nkam enye nipa ne ka mo asem anase enye mo ne ka nipa asem eho no nipa ene ka nipa asem ana ye nua no so o share ase onim sabi adwuma bia ye omu consequences adwuma bia ye omu apinisie eti o share ase a threat ni ade ba nyina ono akasa tutu ho na mo bebre obi asene no threat no de nipa ko number guy ba ko kwa de ye che no guy ba ko Germany wa o se Germany ekura bi o ye Ghana ni o threat no ni David de ne ko ma police me so mo ko che no e de ne ko tu mu mo be prosecute na mo de ne be court muntimi munya ye wo fie de mutima ye de mo pe bia se ne pa problem aha unya asem court a unni kamafo ni sika unni mpani bia wa yi ni ma ya mutu wo de no wa ye gafunu Edward Mayanka ye de wo kwa ikututwa ama nipa ro ikututwa de ma ye wa ha no yetimi kan hwe be me gidi so se enua no mo akwantu mu nim de sabi e ho ye nipa te bia system na e ho no ye ma nipa ya anye nipa ma system no ye system no ma nipa enti wo de asem kwa sabi yese una de wa asem aba bo wa mane ne ye nkyerem ne mba aba mu ne ye be sete sa ne ye fa pepe yo nto de da untimi mfa aboa kra mfa kran a wo peso na mpuma kase nipa ati maka kire me nuanom mpanifo na yen politicians okrum ha ye be sira mu mamu nyamo adwene se intimidation be ma ejai de ye no na the first trumpeter sound no kasa first trumpeter di ahim sound enam mframamu no bia ye didi atem bia moma so no kofom na mutie tu ho na mo papa bia betima ma din yo aba betima kankwala na no atum na bom samusi muntie wo betutu nkwase anamo betutu anamo hunu a bia ye de ne ye mpia bonten ye so ye nka nkyiro bia so bia nkotwe aba nkotwe sekan ye mompa ye so se puduo so nse ana ye nka se puduo nse emebunu bi baba kire ye nananum ye maamenum ka oma no tumu agi tumu aye nyame be ye saa omo ye nyame be ye saa ka oma no tumu ye din hu omo ne wo ye tie ye maamenum ye nananum omo ka oma no tumu ye ebe ye nyame be ye enye din ebe ye ontimi nya wo ye ntimi nya omo hwe enye din omo wa nyame betu omo katemu da nyame be omo tan han enye omo mo nya sa nyakopo ne betu omo ka nyame be se omo nyame be ye omo se enye din emfa ya hu nya de obedi de obese de ye nananum na ye sa ye nananum na de tu mu sa but don't forget omo na wo ye ana omo na tete ye enti na bai ne ye sa hu ni yemu eje na ba eni sa ehun eni ye yemu